بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم Bakara suresi 165. ayet. Ve minen nas, adamların arasında uşunda insanlar var. Men yettehizu min dunillahi endaden, Allah Teala'ga başka nerselerdi şerik koşat. Жалғыз Allah Teala'ga başka nerselerdi şerik koşat. Mazarga sıyınat, otqa sıyınat, butqa sıyınat, uyuğa sıyınat, taşqa sıyınat. Yuhibbunahum ka hubbillah, Allah Teala'dan başka Allah'a şerik koşkan nerselerdi Allah'ını süygöndey süyöt. Allah'a berilgendey berilip toğğa taşqa uyuğa başkaga sıyınat. Vellezine amanu eşeddu hubben lillah, imandı adamlar Allah'tı körök süyüşet. İmandılar Allah Teala'nı körök süyüşet. Бұл аятқа тоқталудан мақсат, урматтуу мұсылман бір туған, бүгін ораза тұтып жатқан бір туғандарым, келіңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам емес, елестеткілі. Пайғамбар алейхиссалам екінші халифасы Хазіреті Умар, сенин, же менин, же сіздің үйіңізге келіп, жаныңызда 24 saat siz менен birге болса, 24 saat bir күндік күніңізді ораза тұтқан бүгіндігі үммет, пайғамбардың сүйікті үмметі, 24 saatыңызды қантып өткізесіз. Мен қорқам, урматты мұсылман бір тоған. Егер Хазіреті Умар бүгін сілердің біріңіздің үйіңізге келгенде 24 saat біздің жашоо тарихыбызды, 24 сааттық программабызды жашоодо балдарга болгон тарбиябызды, үйдөгү кылык жоругубузду көрсө, бардыгыбызды камчылап салмагал. Үммет сага эмне болгон деп. Хазіреті Умар көздү камчылап салмак. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дин ушундай өнүгүп жатса, дин Кудайыма шүгүр ушул даражада болсо, ал үммөттүн аракетинен эмес. Дин сакталса, бул үммөттүн кыйынчылыгынан эмес. Динде Аллах Таала инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз бул зикирди, Куранды, динди түшүрдүк, динди биз сактайбыз дейт Аллах. 70 жылдык коммунисттик партиянын убагында да динди Аллах өзү сактап келди. Динди сактоо үчүн ошого динге кызмат кылган адамдарды Аллах Таала өз убагында чыгарды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, өзүң суроо берчи. Бүгүн сен диниңе эмне кызмат кылып жатасың? Дүнүйөңө берилгендин 100дөн бирини диниң үчүн арнадыңбы? Бүгүн кээде дин душмандары бар, 24 saat dindin aleyhinde, dinge karşı ар түрдүү макала жазмай, башка кылмай, шылдыңдамай, динге каршы сөздөр айтат. Бирок диндеги биз үммөт динибиз үчүн 24 saatта канча кызмат кылып жатабыз? Бул жогоруда окуган аят "Валлазина аману ашадду хуббан лилlah". Ал эми имандуу адамдар Аллах Таала Алланы көрөк сүйүшөт дейт. Жүрөгүңүзгө бир караңчы, Аллага болгон сүйүүңүз канча? Мен bir misal vereyim. Ustazlardan birisi aytat. Keremetli Kur'an'a verilgen bir ayal, elestet. Keremetli Kur'an'a verilgen Allah Teala'dan kelgen ayatlar, bul Allah maga menin iki dünyada baktırıp olup yaşoğum üçün jönötülgen ıyık kitap, dayım Kur'an okuyt eken. Bilesiz mi kança kunde hatım kılat eken? 2 күндө bir hatım kılat eken.
Ar 2 günde bir bitiret eken. Biz Ramazanda bir hatımga erten köresi 15'inden keyin jarım jamaat bolbойт. Ha dese biz hatımga katıştık boldu. Sen me 5'ke jolda mı aldın mı? Je Ramazan büttü. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Janagı 24 saat kantip alar 24 saatta 2 günde bir hatım kılat dese, biz dele bugün ümmet. O Kur'an ümmeti. O kitabım Kur'an degendir. Biz telefonga karagan siyaktı, telefon çıkıgan siyaktı, telefonga girip sosyetlerде makala жазган siyaktı, özümüzce komentarya жазган siyaktı, Kur'an'ды çıkıp okup, bu ayet mında eken, bunu alsam bolot eken de bir deme jaza bersek, Kur'an'a köngül, telefonga köngül burganday, Kur'an'a köngül bursak жоқ degende 10 günde bir hatım kılıp turmakpız. 10 günde hatım kılmakpız. Şeksiz ele. Kebirler var, 3 günde hatım kılmak. Janagı Kur'an'a berilgen ayaldın okuyası hurmatlı Müslüman bir toğan, bul bolgon okuya. Vraç Allah'a ant içip bolgon okuyan aytadi. Katты orup, oru kanaga düştü deydi. Reanimasiyaya düşken kezde meni Kur'an'dan ajratpagıla. Suranıç, men Kur'an menen boloyun deydi. Kur'an'da okuyup deydi, kıynalıp atat, başka olat deydi. Akırkı saatlar emedi deydi. Reanimasiyada bilestir kanday adam jatadi. Kanday çeçindik koyuşat, başka kıladi. Üstüge kepin siyaktı özünün ak materialga orongon jatkan, Kur'an'da bekem kuchaqtab okup atat deydi. Men okugan ayatqa keldi. Wa minan nasi men yettehizu min dunillahi andadan. Adamlardan uşunday adamlar var. Allah Taala'dan başkanı Allah'a şerik koşup alıp yuhibbunahum ka hubbillah. Allah'ını süygöndey süyüşet. Kebirler telefondu, televizyondu, başkanı, kumardı, her neseni süygönдөр var. Vellezine amanu eşeddu hubben lillah. Uşul ayatqa keldi deydi. Alemi Allah'tı imandı adamlar Allah'tı körök süyüşet. İmandı adamlar Allah'tı körök süyüşet. Şul ayatты 10 jol okugandan keyin deydi. Jan taslim kıldı deydi. 10 jol okugandan keyin Kur'an'ımda albagıla bir şartı silerden suranış deydi. Uşunday kuchaqtagan, Kur'an'ды karmagan boydon وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İmandılar Allah'tı katturak süyüşet, Allah'ını katturak süyüşet degen boydon jan taslim kıldı deydi. Marhum ayaldı doktorxanadan uyuna alып çıkıp gelip janazadan aldın gusulga alıp juunturayık dese, keremetli Kur'an kökürökte bekem kol uşunday katıp kalgan deydi. Kur'an'dı kökürögüne kuchaqtap jan bergen oşo boydan katıp kalgan deydi. Kur'an'dı çıkar albayбыз deydi. Koldu kıymıldat albayбыз deydi. Anda hareket kılgınday bolboyt deydi. Ayaldar hareket kılıp Kur'an'dı albadık koldan deydi. Jan taslim kılgan Kur'an'dı bekem kuchaqtagan deydi. Ayıldın alımlarga, ustazlarga var fatva suradık. Kanday kılabız? Kol katıp kalgan Kur'an bekem. Kanday çıkarabız? Silerge uşunday fatva deydi. Kur'an'dın aylanasıga akırın mas tartıp koygula dagın, kalgan jagını suuga algıla deydi. Kur'an'da ajratpayla koygula deydi. Kur'an'dı bekem kuchaqtagan jerden başka jarlarını juup Kur'an'da ajratıp alalgan jokpuz deydi. Ustazdın, şeyhtin fatvası menen Kur'an'dın aylanasıga mas tartıp kalgan jerini juuntup kepindegenden keyin kabırga Kur'an menen koyduk deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ölgönübüzde birinci bizden ajırap kalıp kete turgan, balki muraskorların ardında kalgan baldarın, kızların sen talaşıp ala turgan telefonunu da alıp kalışat. Canın çıkış menen telefon senden ajıraydı. Biroq Kur'an özünü janagı ejek siyaktı kuchaqtap barbasaң da, jattagan Kur'andarың, amal kılganın Kur'an seni menen mürzöge barat. Biroq sen emi telefonga kança vakt bölösün, Kur'an'a kança vakt bölösün. Birinci seni taştap kete turgan, kıyanat kıla turgan telefonga köngül burasın mı? Je ahiretin üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
özünün oyundan emes, Allah'ın vahisi menen söylegen paygambar Kur'an-ı Kerim'de bir 30 ayat var deydi. Al Mülk suresi. Kim anı daim okup жүрse, al 30 ayatlı süre, al insandı 5'ke çeyin jetelep ap kirmeyince ajrabayt deydi. Bu elemez. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Şehru Ramazan, Ramazan ayı uşunday ay, unzile fîhil Kur'an, bulayda Kur'an düşkön ay. Ramazandın başkalardan özgöçölügü sultanı olğonu nekin Kur'an düşkön ay. Biroq tileke karşı o Kur'an ümmeti. Rabbimiz kim? Kim? Peygamberimiz, dinimiz, kitabımız. Biroq okuy albayбыз. Kitabımız Kur'an deymiz. Kur'an ümmeti. Ne üçün Kur'an okubayбыз? Bu Kur'an'a berilgen Allah'ını öte suygun, Allah'ın kalamı olgan Kur'an'ды suygun eje kabırga bekem kucактап Kur'an menen kirittir. Men emne menen kirem? Men kabırga emne menen kirem? Sen özüň emne menen kiresin? Özüňe bir oylançı urmatly musulman bir togan. Sen emneni jakşı köresin? Kabırga emne menen kirүүnü kalaysın? Keliңizdер, Kur'an ayı ola turgan bolsa, biraz Kur'an'a bolgan mamlebizdi özgörtölü. Hiç ziyan tapbayt elek. İyigilikке jetmekmiz. Elimizde, jerimizde, üyübüzde bereke bolmok. Eger baldarыбызды Kur'an maydası menen, Kur'an dasturkonu menen tarbiya kılganыбызda. Kur'an'daki ayat hadisleri menen, Kur'an'daki angemeler menen, Kur'an'daki buyrukta atkarıp, Kur'an'da tıyıu salgan neselen tıyılıp, Kur'an menen jaşaganda ahvalыбыз öte başkaça bolmok. O Kur'an ümmeti. Kede özüңden uyalasın, Men tamaşa çındıkka janaşa kılıp aytıp жүрөm. Биздин кыргызстандыктар ушундай сөз бар да. Ажыга бар элек адамдарга bir арман экен, ажыга барып келгенден кийин 1000 арман дейт. Эмнеге мындай дейт? Ажыга барсам мен да ошо таваф кылсам Кабага, Арафатта турсам Муздалифада, адам атамдын күнөөсү кечирилген Арафатта жаратканга жалбарып дуа кылсам, Байтуллахны таваф кылсам, bir namazım 100 minge жүргөн Кабада намаз окусам деп үмүт кыласыз, бирок барып келгенден 1000 арман дегени биздин Орта Азиялыктар араңарда көбүңөр умрага барып келдиңер. Ажыга барган аксакалдар бар. Умрага ажыга барсаңыз, мечитте ар бир жерде китепкана Курандар толуп тура, ар бир катарда турат. Африкадан келген, sen кедемтип тоготпогон, капкара болгон мусулман Куранды алат дагы намаз менен такбирдин арасында Куран окуйт. Намаз бүткөндөн кийин дагы Куран окуйт. Bangladesh'den kelgen үйü жок, köçödө жаткан бирөө келет, ал дагы Куран окуйт. Arap mamleketinden kelgen, Afrikadan, Aziyadan, başkadan kelgen, Malaziyadan, Indonezyadan kelgen bari Kur'an alıp okuydu. Tileke karşı biz savattız, biz kıyınbız degen Orta Aziyadan bargan Kırgızı da, Özbegü da, Kazakı da, Taciki da birbirini karab %90% Kur'an'ı koluna versen tanış tamgasını tapbaydı. Anan sayasattan bolsa, başkadan bolsa kıyın bolup ar neseni süyleybiz. Ажыга барып келгенден 1000 арман эмне экен билесизби? Аттиңай дейт, мен Кабада жүрдүм дейт. Ажыга барып 1 ай жүрдүм. Ошо бир негирчелик Куран окуй албадым дейт. Bangladesh'den kelgen, Indiyadan kelgen, Pakistan'dan kelgen bir kembagал сыяктуу Allah'ın kalamı болгон Kur'an'ды алып окуй албадым дейт. Куда кааласа мен Kur'an'ды үйрөнүп, кайра бир барсам ошол жерде Кабада bir ayatка 100 000 соо боласыз, bir тамгага. Ошол жерде Kur'an окусам, ошол жерде мен да дуа кылсам деп үмүт кылып келет. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. İnşallah Allah Taala баарыңарга умраны, хажды насип кылсын. Бирок андан мурда мына Рамазан айында Kur'an окууга аракет кылгыла. Ушунчалык сабатсызбызбы? Ушунчалык бүгүн саясат десек, соцсеттерге комментарий жазса, баягы таң каласың дей. Кейде күлгүң келет, кейде ыйлагың келет, кейде ушундай данышманда биз немелер. Бирөөгө сын такканда, бирдемен жазганда өтө кыйын жазаттар. Анан өзүнө кичине ойлобойбу? Ар ким өз сөз эсин табат, Эми ойлонуп көргүлөчү. Мейли Кабага барып эмес, мейли Байтуллада эмес, же Мадина Мунавварада эмес, пайгамбардын
раудасыга барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, ошол жерде пайгамбарга түшкөн Куранды окуп эмес. Жок дегенде өзүңдү алпеште өстүргөн, ак сутун берген эниң атаңды жогаткан кезде көз жашыңды агызып, Куран окуп, ошолорго хатым Куран кылып, Аллахым ушу хатым Курандан пайда болгон сооптордун берекеси менен маркум атамдын мүрзөсүн нурдуу кылгын, энемдин жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылгын деп энеңе Куран окуй албасаң, жылкыны соёсуң, башканы союп алып, молдокени чакырасың. Молдокеге атын жазып бересиң. Молдоке Куранды окугандан кийин Балтабайдын кызы Тешебай, Тешебайдын уулу паланчы батаны кылды, бүттү, унутат. Сенин атаңда, сенин апаң. Сен дуа кылбасаң, сен жалбарды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам баласы иза мата ибн адам инқата анху амали илля мин салас. Адам баласы өлсө, артынан бара турган сооптор токтойт, жөө жетет дейт. Биринчиси садакатун жария. Эч токтобогон агын суу сыяктуу жетип турган садака. Жолоңдо көпүрө сал, көчөт отургуз, суу чыгар, мечит сал, медресе сал, мектеп сал, жалпы коомго тиешелүү болгон ушундай иштерди аткар. Бул соо жете берет. Жай намаз салып кой мечитке. Айылың ардын мечитке алып барып туруп бир аристон коюп кыла, келгендер жылуу сууга даарат алсын. Кышында үшүп мечитке жамаатка баргысы келбейт, отоплениясын оңдоп коюң, маркум атама соо тийсин деп. Бул садака жари. Экинчиси авваладун салихун яду лаху, артынан калган салих баланын дуасы дейт. Кимдин дуасы? Ооба, молдокенин дуасы бир күн сен чакырганда эстеп коет. Бирок балачы атаңды дайым эстейсиң, сагынасың, дуа кыласың, сенин дуаң дайым жетет. Үчүнчүсү ау илмун юнтафау бих, артыңнан пайдалуу илим, билим калтырсаң. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн мечитке келип, же бир устаздын алдында келип алып, ушул мага үйрөтөбү деп, балким сен мындай эмесин, кыйынсың, авторитеттүү адамсың, менден келип сабак алууга уялышың мүмкүн. Неужели шу мени ученого не учит дешиң мүмкүн да. Бирок онлайн окусаң болот бүгүн. Сен кыргызча сүйлөй албасаң, орусча үйрөтүп атат, англисче үйрөтүп атат. Интернетте киргин, Куран үйрөнүү канча сабактар турат. Туурабы? Башка нерселерди үйрөнүп атасыңар го, кирип алып эле. Аллах Таала ыйык кереметтүү Куран түшкөн шахр Рамадан, Рамазан айында Куран менен шахр Рамадан аллази унзила фихил Куран. Куран эмнеге? Худан линнас. Адамдарды хидаят кылуу үчүн, туура багытка жолдоо үчүн. Ва байинатин минал худа. Жана хидаят жолун баян кылуучу Куран. Ва байинатин минал худа вал фуркан. Ак менен караны, адал менен арамды, бактылуулук менен бактсызды ажыраткан Куран түшкөн. Фамен шахида минкум шахра фальясум. Кимиңер Рамазан айына күбө болсоңор. Күбө болсоңор деген эмне деген? То есть Рамазан айында жашап атасыңбы? Үзүрүң жокпу? Этеккир деген? Нифас төрөттөн кийин жатырың эс алып жаткан жок. Фальясумху, орозо карма. Оору болбосоң, башка болбосоң. Фамен кана минкум маридан ав ала сафарин фаиддатун мин айямин ухар. Кимиңер ооруп калсаңар, сапарга чыксаңар, башка күнү ордуга карма бересиңер дейт Аллах. Аллах баарыбызды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Бирахметке я архамар рахим.